sene fazande waduoni dunduko minangbarago kabiro ni roguru dware me bogura Abraham du goni ba pelengo kiduni gambali batungu shiwena pangbanga anajoro ni kugume wogwana chingije froni ani yare me na gambali aboro gubete gambali aboro kwa kijio kudagbarani aneka fura chipapa bombumboli ngogu bombumboli kena zanda tonaha rogogu mbinga ejito weya tonaha chimamanga agana boru na biswe ajino kina berani ane aremenga gamboli aboro wanika yenenyo minasana gani engineer kunonoli atalio biakino miedani gihe hanika jeni kukini yenenyo matafantona gani fugo
I'm online. Maybe. What bar? Okay. Bakara tambwa. Bakara tambwa tigere gboche dulere. Mina joroni ko gume na boron dunduko. Gani ajino. Wagumi pe fronis tunatuna ha. Ani negamboli ya boro dagbarani aleme. Ngogu beta boro mbalia shio dagwagu dungu yo nadu ni yombu yo yelegbo dulele menika fulegbo fu gani uliba kumba nga katikista Moses Gadia chupa ku introduce jaborane bio gambali aborane bio le fran katikista na jaro ko bakar kamba baka jare ko gomme ci jure bola na mele ko segi bakar kamba fo babro tun ko na gya fu gorani atanu fu mi mange introduction e be kan sana bayra pa bayra nge frank mbatayo no Suri ba na wuri na jaja toro ina sido bakar tamba foro jaja womboli tigre bodulere wadumo ni ije frani po kwa pai ana ngora plan he foro ogogo are gogo na shishi kusayo aneka fugire bore kudaro ufogo wiro dulere tunduko ina kudaro ogwa pango gwa neke kapeka ha arambo ina kudaro neno Yesu Kristo baganyaza amen. Edmalenga Moses Felmon Gadia Ninga katikista Masir Hane Robogan Kanisa nga Holy Family Kunogo Mojimo nga Gazan Taban pa wadwa bo no boy duka Hane Yale ngwe kama ga introduction borote so pakangwa ngawe na boro lenye ka prat ni akimtena gari ka bada tamba. Okay. Joron ko gume anakatona ha guboro dunga leje nele katona ha ono embeli mono ni frani na welidu onka frani fa zandara. Aba ana James Sale fa boro. Jirimo
nga Katkista Honorable Simon Sarawese. Minafura bada kebeno Western Equatoria niyo Yambio Town. Napare 1. Anajolo ni kugume gani Katkista. Gilimo nga Martin Valerio Sungoyo Pikumba hono. Minafura Americano rogu wilaya ya mbanga Portland, Maine. Gani kanisa nga Cathedral of Immaculate Conception in wilaya bitatan Maine. Mina bakumbara go tipaka duhane dagbo ogwaboro mbori ya ejihe ani duhane mhone hoshika dani miapegu uli grupa bakar tambopa bakar tambai rogoro duhane rogogo bakara akormana gogo ani rogoyo ni bambata minaroka bakar tambai ne riso fugani azande mbori afuyo chifu mamufuyo chifu gutata manafuyo ge elen baregba kaduna chekana paya awakura aboro do sarani arme chpopanga aboro birani rizogino dunduko goni risokina ko baha gerimo nga James Agbian Mungasi mekina egitono kinarogo gukenisa nga Holy Family Catholic Church Maadi Cairo Road 15 Jirisunje ro kenisa nga minga paranga boro kidunga bata pengo kenisa yo mekidu bore rogu maktabu nga ga maglesi nga Council of Church nga ga Zande rogo gu anya mbaka da senga janya mbaka da charanya walera mi rogo yo nga secretary nga ga protocol kidu bore we nga coordinator gaga bu first nga bu do anye kama ga hare bakare tambaye Okay. Bakar tambahe ni bambataha mileka ja na mile do kugume ni tambahe fo kwa boro na bele kubaranga kamba kada gigli mana frani ana fraro goya ina wo mikiro kaja gani bakare babu gani kugume gani bishopu ngaga tombro mbia ya sisiko mijiko kugume womiko ko dware me ananya kachini kafra spogu payenga ga baira mina yaro go guligo ngaga wuli maria bien kidongano sunguli kitinga ga group ngaga wuli maria worldwide na ugunaja ngaro kumbata edunduko ono kubanyala karogo nga poso giri monga minara ka Australia no Western Australia posio giri mo nga ama Apollo tingogo aburo ne ine nane tambaye fo kwa burudunduko nikaje gifugara nene anime nifugi bakari sane fuyo tambaye ono rogo gipani kama nga hare mingogu boro duko Australia no nga dungura girisi bagwa boro karembe ka fuhe na karembe ko ndogu barnam kingo anando nanele tamba he furoni Okay. Bakare tambwa he ogwa burune birani rogo Facebook tina mbusa waka connect ni panga lia boroni du sende timini kishet ni izeke pale boroni kafra miani ishi kamera jiso tina yugoni onike ni panga jibole na fra borokadna sana he fogwa burdu studio no onike fo sana he ilegbole anjaga ni pastor Moses Dangana Brand Michigan
Kayo, Alice Mangoliko, Gani Nalamunga Mary Fozia, Akere William, Nogwa Brutunduko, Nebirani Rogo Facebook, Nebirani Rogo YouTube, Azande ku South Sudan, yo Central Africa na Congo, Ogwaragona Galkarobunduko, Senefroni Rogo Yesu Kristo. Ejaborone bio le Dudebogwa Borona Tona Bombumbari Rogo Gubanga Cairo. Chimanyi agana boruna bisengwane pemba ya manga gahapumbo. Chidungo gubangwa pa duane ana mene papa. Meneka fule gochef piyo. Sana ekinomera ka fuhe. Menena ka funga sana he fu katikista Moses. Wona agbali rogolingaraza nekini mane. Chairman Jumwa jini bere ne ye musumodu na du. Siponto na onizaki kaniso. Kaka mbali rogo pazande. Jipale mbuhaingi. Onpenga faza. Bakar tambah hai cikira bore ये बड़े का दोस्त है कि बाकर तंबा है तो ना चे गानी बारो कुली कनीसा लगा फोगा ज़ांडे बारानी बिशोपो एडुआ दे बora na go biሾpo dunduko ngo buya dulo ko kukura kanisa langera yidu para fubali ngo ya pero pazande ni we fugore ni afutamba ebere fubali tipa wakwa fugora ni da fuga zande kisonye muhe potola ni patching batirani be ana fraki rogo yo idapo arame chipale wo miagwa alizande yo ye kada katumiyo ye mikita katumiyo mikidi bipanga para fumbali ya matunayo rogo pazande kini nduna ni kumbatayo buvele pango gune kasa yemu bupanga ga sunye mberi gen asomo sa ya papere yonga o yeme ke kan zona futiabu yo ana tutu na kanisa ngogo ya para mbere rogo yo azande yo na do amarati yo laki do agitu yo so mi adu do gbo yo ana tunaka kama para mbele poro kwa barani nga polino zizi so bilenga wahidi ni pai dogo nasa Yes, Tony Romatoni. Boroki no do background. Ni do tenia sejo commuting otini. not Aba? si fuori notte mungkin chikuro kura bakia Okay. Ni mamanga. Okay. Tambai ondu kumbata yote. ya gire ngogo pai ngogo kami pehe chipa sirengemi chipala ni ngazande wane ndikini bie rogo history ngaga gani kanisa vuru junub Sudan apai dudu ko amadu berani rogo pazande yo chido rodo apani berani dudu ko rogo pazande yo china sarani chiwo panga yawe ai badwani rogo yo antaka duwe biata biama chifurani nga fursa chipaka na gani para kumboi gurenga buya kasapa ko bukami bihe ngoku ngaku meme pai du chipawai chipagani para kumboi. Okay. Bakare tambwa he wadu ni ane dunduko gupaya nenga oni dunduko dudagbo gwa boronato na jipari rogo po English ye mboyonga founders kinogubanyi sasa na hene mia zungo jironi rogo Yesu Kristo ono funga karagapai san
chaenge mwa musumodu nado ona ubena na anwa kai wuri bakumba Martin Sungoyo mu ani mute tino sorry Bakar Tambaye yi Bakar Tambaye fumboli kumngo tulunyo wakuni jana fulani ani duhane bikinu karaga Tambaye fu gani daisi singa ga yambio tombura bambiko yo duna sono shirani no gu mumunga ga hino pomboli upamina futamba ya fumboli mi ama pemba tangame mina futamba ya fumboli nga wana gwali zande ikiye da kortumuyo aninga bamba taboro na bani kupanga aboni poli fumboli rufugo yoyo mboli kije fulani siki bataka na bara godundu ko wa gani katkista gadia na pere anki gwali ki kita da kaira boromu ana daro gurusa gubambo tora ana ndukamanga igama ogwaza naduyo ikiye no gupanga gupana da kamanga hanga ani zikibakora fumboli sha jangare bote wa ana ndukeni se abuna kanga ate wakudini pembe ko gupanga awara gamboli adu be bangisa zande sana do kaire gani katikise kiye nga Richard anikize kikeniso kindoro pazandi go gulani kifutamba ya chilifumboli mikimo njigana sakuro woka ni sala mi anja general secretary mikitaka gwali ani kadahane bamba ta hana munyenga community gabli ana timu arbo shuru to wale andikimo nyetimanga ga community hitama community anikinda sana spakeniso ka gumtrani yana kaya sakanga paya ikima da pakeniso fulani yani yambio diocese na vungo kortum hiro vungo Cairo kidi ka vunga America hele mieno ngo uri bali anaka zakanete anafuka tamba ifumboli guru hekempe Bakare Tambwa gani katikista Honorable Simone Seraweshi Tamba bada yani nafasi tamba fogoni libu special roga Emmanuel na jachimo gulega namba biata oni invite fogoni bakir padre ola jara jasa Venengai so tipare timi ya do kortimi nga seminario bakir seminario timi rogo inanga philosophy and theology 1 so mbalikini siapanga midwa hamkuru kujingi yo kusayo mikini kada egito yo na da egito rogo shara nashar 2004 daga Amerika jira misa na do kana maadi yo na kando koyo ono ne aduga bige maadi yo te ne adu zetunyo kama na gidara bige so abo tunajile matano te kama asunje kakista kana maadi yo kana network do na mbusa gani katikista on mweno gupana nduna gambali pai baki jara fugo the thing of the ana fugo phone ko anda na ko zabiswa ya aduko na zarayo so biseka andu ka na bilika bodu kan perfumero fazande katusa perfumero fazande ya jare na foyo every Friday kadayo kida cha wala yawe 2007 Richard Tigwa wona ko wala boro yote kida be ora amina ko kala arabio min kama gawa kapero pazande mina futamba efa Moses direre isnaka kumba wadumo ga abuna mama duga abuna mukapero kala ina leja toro dika undoro a demisi a bia abone mi tuna ka bitera katisa yo ega madio da madio go pazade tinda doze tinyo parabi na English ro 2007 yo dina jehene ka anduna ni na assistant dunga bizalamba duka na hot jumano toho bizalamba ko kada ko mikira Moses wa ma be biabi
mo bishia patira na ma go pare na akoche ajide ka buru ka hana Moses ni ale o Yesu Kristo ya banka ko ni wada ka ndoko yo ebi ori e banka Yesu ni Moses ni mbura ni sare ho me hita ka manga ha na go aboro mi ka gidere mu na gidere ba mi ko do pelan benye kisile nga be mina tuku sa pambali yo ngasa nga mama Ana nga anya sare mama ri nga Daruku Matayo nga Natalia Thomas Asterina Grace Mary Oscar na paranga ga na pepo nga dika honga James Adia na kuma aboro Jafar na Jakonga na Kabi kuma aboro itika nya kasarani so ana majja pambali wenengai apad baraniyo biata ana mangaha ono sianga da ki manje kiduwe baba tapangawe para fumari at 5 chado kana go pipe mari bokoro kule Friday at 5 at nagal para fumari nyesi sita unos buhari kamu duka dos kandari ayo wala ba du ko ba o shiri na sunje sa khamsa do kamu duka ni sayo bupada ko da rigenga ko da tise da kiye muse na jia gari dasi ku gudura da Catholic na kamar yanda dasi na go undo na go aso da hare da biye da gane Episcopal ga Eduardo Hiboro so gusiya ta majara ni je rogoyo asite kamera ku matayo beme pa rogo ngawe kiye muse na dedication ani dua ware sa kwaba atunga duvur kayo kamdano ko ida para ko koyo boro ho na para ko they copy from us and we are very proud about that and that proud being here chidu gagupa na dio yala bishop kile breyo are na ko 2007 na do hone are na ko yo kutile breyo kutile no imamba mi ko pono ye ko pono tu manga sunje kwa fusi fara ga pastoral work in Nigeria area ga pastoral ga outside of the South Sudan of diocese ga diaspora so ya wale Nigeria area go pai ga hobe ko da bena ko da bera ya basunguri kitinga ha wa wale bala je ko pombe mi ga advisor ga family for Christ ya go angada padu mi awro so bila bakri tamba he tamba fumbali ngawe 25 years rogo ka surga pa tinga not easy cha duwa ga boro sadu da gada it was azogbodu na chache kile azogbodu mamuna jaha yani Deacon Martin mabiko na ga bodu ko azogbodu dando yala boro na yugo da ko de pasa ete muneti na ho pura bola aruni that's why we development start when you are ya da guwar da dai kibe kwa manga hanga yaba katisa kadida kada hada da tifo so borho da create borho akirtiyo pa bari beta sida ku pasa da ne wayanda ko America yo Australia yo bukai pa kara the same step around the TV. So we thank God for this jubilee, I will call it the civil jubilee that as a diaspora. We are very proud and when we are Kortumga ima sona lakini and crucial head you take among it is not only 25, they are talking about 50. Let us say 50 years or 100 years ga ana to supply out of the diocese of Tomboyami. Bakare tambwa ogwaborno ya wale anajoro ni kugume anafura chipapa gubombumbali ye mbali monga Holy Family Catholic Church rogogu gbata nga maadi ejitoyo azanda tonaha tima manga gana zwen jigana Englishi oguli auronga Englishi ina yamba nga silver jubilee bangere nga ha ogurone ogwaborone birane ino ngopazande ya gufugo nga uro senga ngate uro wakenya forena uboranya nga zande yanga uro kani vladna pishituni kina uro dungeni chidwana frare me chipapaha ogwaborona tona yibawe ne pai nandwale mekinjile iyo ne biole
Anika danga tigani narukumbatayo. Gari a title manje na ira no sunguliki chinga ga uli Maria lize ginona bodunduko likini karo do bogwa borona enje mbuluji paile narukumbatayo ama Apollo anajaro kugume. Bakari tamba ka jali kugume elisofo uli aba kumbodunduko kinako gubaha umini pembata mijuguli mbasa na baha tugani bolutuli varanga Bishop Eduardo Iboro Kusara ilisona ndukoyo gani iliso kini ndufikindo gani iliso kini ndukoyo do airengini anije jaburule dunko kugume na chilimo bararani nga Yesu Kristo na nako ngaja Mario Nomboli tamba heka hida hafran chigile bole ani kadunonya na kasaka gupa duchpa gupara fumboli ngo gunayengi Cairo igitoyo wana yambangaza katuna ha aningaza nde ani manyaka kashidunga mboli aije frani ani kindu kito na para fumboli rogo kumbinga igito rogo parani obulimboli yeye kida ishi heninduko ani na makungaza nde upara fumboli ngaga Cairo miajanga kartu yote na miajanga haza nde yote bomiko keyeza nde kada kartu myobulenga na dukini kinaburu Sudan minaka furachi pokono kupanga ga Cairo omieno ni biyango bangire upara fumboli ngaga Cairo wana yeni bangiri me bukatkesta keni ya pagiri manako ni jaja kukunga da balane rabu paiwa gare nga Richard jaborongba kakudukina hanenani minachingi daha visodo na do sata manya ko ye farani korobana do rogo bakar kukupe kupa frani nga ogude wanando ana ye chibararani sita chigule bonanja hale upala do rogo shar saba rogo gana nga 999 nyala mbaka jidaro pazandete wongo china ko kara putreleyo a 99 chufo honanja alfen upala manga rogo shar saba ni ye kukupe kupa frani ngame ana do chibararani sita ngako ngeri chete na jako na James akoye na jako nemi na gunajana nja za ragi masasa kwa pe kufura fulani nga wanando ani ndu kitu na gani para fumboli rogo paranio wo dumyaru ka ino page po para fumboli du Cairo wanando koyo ani ndu katuna para fumboli rogo paranio kanduna ani gihe ani pia ko kamulimbe fulani kumbataya nida wadwani bangili me ana manga kakata afugodu ndikonga shop kamitranga tunate gubaja afugodu kumbatayo mina para fumbali chipogwa boro kadunguna cho kurokupa yada kamanga Cairo yo gudunguna tsa doko Cairo yo gani conference ya jaba kale he wane ya kadalengo ana tunapara fumbali wana tunapara fumbali gumonika duna jana doroke ye ku Cairo ya majia ha ana tunapara fumbali ropazana chado ni pakara ha ganya akumbana do dagbarani dadi Richard nga gani katkesta okwe ka jenyo nyatuna ka yembali mabro ni pasasa te chikaja bakalele boberani akumba sungsane kimuyige mitingi kinya fulani ngade anindu akanitona para fumbali chikara robo parani miado dagwa de yo bomiko ku para fumbali bamba ta para fumbali me monyero kanisanga gamadi borodu naipi anikindu katuna para fumbali ropazande lile ya chake iki afele mibibia bia kigashile aba sababu ngeni homa kuna sababu midutoni
bombiko chado fale ni pakara nga kabibia fudungwa boro rogo pazande nisane miki bigene hewe biata katikesa Richard kiafale miongo guro gole chibongile anikintra para fumbali ni guro gole gulia ba kubana duyo ikintra kandu fa gwa bunana do ni bayigira koro ukenisale wa fuwana wa bes kiangu pawa yanga ga Sudanisi kani yana ni kama nganga izaji boroli mu kanisa bana kanisa madite ana giko kilishiko ukuya frani me ana ili somboli alio roguli bana dwalio wale wote nyawe uli amara ana ili shiko kana kupa kwa pehe ana yekandu ye kindu kwa ikuru ye kindu agwa podum kona mangi chipaji pale anikiru yeye kia agwa pakara pana ndologa na para fumboli mboli kisha ha kije frani na gani para fumboli dunduko aleme womya frale para kumboli gitoyo rogo parani nga zande dagi panga giteke mi froni nuli guruele mine pia mu kupanga agwa boroni ka dungona chiyo kandu chipo kudungona tisenga ga na kama nga kairo mine pia mu aburudundu ko oni dukajanga umwai azande nyeki na azande nenyeki ngoku badde yorogo idwe ke mengi para fumboli aningo ulitombro mbia dayasisi animanyaka ina wodu ruhe kanduka da America yo ina kono dwane nikindi ko Australiano cha dukini nguli pakara bomko kupanga badungurane ayeke para koroga wilaya ni basasa ukenya ne yedun ko koroga bangri basa ukenisa nga gatombro yambia dayasisi kachi dukuno vuro Australia ono mbolyama nga payama nga one day singo kupaka mpeke front ko para mbali dukaro yo miandunga na dungwa pai bete badungwa pai kino kami peke ono mi apeka nga hate bongo mine pinya mu kupanga gumo dunne yo muga para mbali sero du bakara gipare bonyiro ngame uli na moye ke kitu na pakairo yo mose dikasongo de gisungole na mose dikanuka jani turo na mose dikadurago nga zande ngamo ogumonara fumbali ini gupanga mbali na bandaro chale godu kino kumo ini gupanga mbali abana ngaro chale godu te muzanga nduge apa ya dunga ka jinsoro ni bajinso aka mundunga ya chido mukarachiro ono ka gene du bero mosati kan ka bieni chiro vurgura go wuri mbali yo moye kidaro go yanga egito aninga zande ana kora fumbali ana mrogo parani mianunga na dungwa paite mina kambule bofa kwale ono kasana du bere oninga most welcome kasana mia ani soroni na kuchuogo na ida mia ani soroni tamba fo gwa bruno birane dulize gino mbuge ya pake na manga ha keko sungo kajo gwa paidu ngbarani mijiro ndunu ko kugume mboli fuma ku froni tambwa he kinale tukine na fura goni na rokumbatayo ama Apollo Western Australia tambwa bakare tambwa he gane na rokumbatayo uli bakumba James Agya gusana hemini fuhere ima sadaka fukaraga paichpa minada ka funga gamukia bomiko muguduki na boro Cairo Egito yawale mupenga fulani moduyo kubarani nebie jipaina tona chogwa agala na sushile ni sonwai mupenga paichpa paha ina para fumbali kinjiro ko pazande gatadu kinagu arabi masiria na paya yo china manga wa mupenga mufa report fulani fa zanda wale an matrastiro bakare tamba Pastor Barani Bogora na tamba ho abura LTS dunduko na tamba ho jemia ko ligi ngogo yombe ya nayo kwana atipago na alimbisa pai na gutungu sa pai na gunyaka sa pai ngogo dojani he ngoyo na boy dunduko miki ra tamba he fo gwa abura na biranya awre live no guyo ni ke birani bade anayeshi
ji bakar tambaya from ka jogo nyere gbo ka ja gwa fugo wata do gwari misa pai do chipago para fumberi nga gani nga gazande rogo fugarani yo ku Cairo no yuri sana henyi ya pale chipa kina wa do mikina no wa pa ngo do na manga ko no chiwai tamba he chipa ku sana he ne chinyi ba wena he me ye ku Cairo hana mi atuna ga ha ni bagbanga ha te mi atuna kina ko me ye ku Cairo hana rogo gana nanja 2002 2002 miki ya gbe kupanga para fumbari ai madu kino ho rogo pazande gani katkista Richard Biondere do aware nzara yo konanje gu katkista ngogu ko na pe para fumbari frani ro pazande anye yesa na gani katkista dore rogo gatara na rogo baburu sala de ku Cairo nanga Moses gadia anye nako rogo ban saurusa ake bi para fumbari kina ho rogo pazande ragu sunje sa kamsa wogu gan kaskista ni pe matanga Simon Saroweshi cha madu ni bawena ha dua boro do de baganya paranga boro na do kina ho wagaji paranga nanja Moses Maria do mebeko America yo kwa dun kinarani gani dungo paranga dungo aboro wa Samuel tomorrow do Canada yo agwa borina boya tabani mandu ya dungo aboro mi aji dada kimboda anye kigbeyo kango go para fumbari na go paya sanambari a chipaha mbari kiza gene fuba dungo yo be eke kurukuze je ko boro mu yo eke mborani ho akitna kandunani wa anime no kaja ha mbatano ono ogwandu jana anyele ke kada kwa mene upeme da ka pe froninga kura wuri akpakara pati no ho na mbusara nyambusa rogoyo ono ka go menga gajaja toro mberi nani chido anando nan chinzi da kwa me wuri akpakara pa ewe je go wuri akpakara pa ka ya me wuri asogote be kura angbatunga kutirani ya ani manje tirani ga ani du yara ina ida ngo paza to ngame momudo barani pakara mbelita so chido chikia ka do angame yo zatu ye yeki biye kino ho ye no go wata ha na pra pro kitna ka pe ka zabro gwa bab ga ye ya ne ene ki sekiro ga ya fuyo eki banga la wale ya sedi gwe fuyo kina roma yo gwa bunanga go kona donga na cosmos na do na ani go bishop ngo go do wara ha uru Cairo hana ko zatu na manga para fumbari manga franya ro pazande go para fumbari nga gani ro parani wanya anje zande yo mi kina ku kenisa kidunga shababu mini 1980 kindola de kumboki yo kinja kina shababu mboki yo ke ku kartumu ya jisu murabatisa minja kina shababu yo la academy ya kwana na da kad ko awara anga zande anhini ka je pambari ben kina rogo fugarani ko paka jasa ngambari kan do sinja hena kamanga hawe nangai ila ni je kina rogo fugarani ono ke yame anjero kura fugo kya ani nungo ka ja hawe nangai so chido naso go pai nga ani do ngo kwa boro do akanya para fumbari na arago bishe sunje do kenyi manjikanya festo nga festo na Christmas kukura kunga tunga ke sejugo pa nga ifare kukina fuyo ikika haka fuyo ya fuyo me gole ko ke fuyo nga naraga festo ke yeke beri ro fuyo ke rogane kinaraga festo bes ona antigani nga fatido anyo sungutini ngogu mojuma nga go organic kenisa nga nga zande ibi pangame wa animaisa kamse shirin sana biko wa mefrara So today where are you going?
Wamiafrare. Anafra vuru 27 years yo. Kam sabo shirin sana. Nga tuna para fumbari ro pazande ro gu kanisa nga Holy Family hana. Kanisa ma to kina zanda za kan kanisa ta lakini kupana mwenga ya ije fuyo ina iri sombari ro gu fugoyo. Ono za bro gu akakara panga gu ya ndo ro go yore. Dakwa were ina ndo na nyikini. Ina para fumbari kindi ro gu fugoyo. Chido kicha warenga 27 years kam se shirin sabo shirin sana. No wani ka magaga ha bakare pumbore gaga 25 years. From 99 Kurogo 2024 singa kam se shirin sana wace umese ko me kape friend nga ngame ipado rere umba panga hata bakare pai dunga ha bakare pumbo dunga ha na gani nga hanga kina gwa borodo kairo na anga kina gwa boro ngo na do kairo hane ki kuzijio goyo dunga hata gani dunga azantena apan wuri bakumba manajana tamai me nongo aboro na fra me nongo liche yenite ole me community chini ole community chironi bakal tambwa wuri bakuma monukumbata. Okay, ya naja hakina ko du gu pumbonga jidu ne kamangare ga zande pumbodunga ha anga gu kenyesa kina gu aboronga kotoliki du ya imbo yespo gu pumbodu reta anaimba azande na boy rogoga ya pambari na bodun ko ni basasa kachibora dunga munga kina muslim anaimba ro muye kadu rogu pumbodu rere ga gangbatunga zande na iyo ni dun ko rize gino ke ka koda chironi nani ani mai gupumbore tini ka tumbara ni berewe na ka fu bakare hume bere furani rogo gukeni sadu rere not only likina hana tini ka zakka jene abe kanisa arokura ringana tini keri miso bakare yomuse kungodo aboroyo eya abororo gwa wile rogwa ringana do yorogo yo eki SG kamanga gupia pango guine bie chipa kupanga ka zaka ha rogo gwa aragongo gudu ya rogo yo so chidu ke kada kwana rengo dunga hanga me para humbari imada kimaisa agaranga webawe ne bishe rogo pazande yo ana hombo pai beganya boruno bedunko ani magbataka waraga fu beta kura boro te bingote because paka bataka waraga dunko imikin warga ni kan sense for kairo kan ni bingo warga bole sidanya ya chinywe gupangmang badenga ani yekoro gubombu akoromana dorere ka bataka gupangmang gare fo aborono bedun ko ngamo do ka muye ka dunga pati ngaji pombo dorere rogo ya ka sai rogo fugoyo rogo tayabeyo rimono do ka dunga on namba kaji gupombo ngogo na do kairo ani dona manje agaga burkairo te and duna brandun ko nga azande gurengo go kam pehe france gere bodurere kingere kumbata ibere bakare tamba bakare tamba het pogwena fugore gurenga mini fumomu oni seke faza ne waicha tona kuma furanga upayona tona hane cha buruangate bairana yakasa kin guhe tona ki makati agurwanga ya nada kaya bembali kinaro bakale tambwa he anaja aborone birane rogo YouTube me no gurone birane rogo Facebook ana flash papa Holy Family Catholic Church maadi rogo gunbinga ejito azanda tonaha tima manga gana bouru na biswe pumbodu ni kamanga ogwa boro nambaka da paji pumbole jona biole gambali ya ni agba founders ngo gombali de mena jenabu mena mboma bu anajaro kukume zana nako anajaro kukume anuri bakwa Dr. David Fugoyo anajaro kugume
gani katekista John Dennis anajalo kugume. Pasquale John Abel yako kuna birani kinaburu nimule anajalo kugume. Awadala Dafala anajalo kugume. Ani uri bakumba Canada nga Godfrey Pendisa anajalo kugume. Ani uri bakumba kina nga Dr. Kennedy Ganiko anajalo kugume. Ani uri bakumba nga Eneri Chiki ambaye kaye Loisi ya James anajalo kugume. For aniyeshi gianwai gi pomberi atona kanisa tona nada ka fuheche wale fu mulikitinga gani katekista Moses Gaja ku sekingo jini paiduna ne kamanga fura wakunika sakaha onikisongo jini no kunika penga ya wataru kunika pehe mkese jikanya kasa tupaza nyamenenga katekista na jaro kukume ini paidu ni kamanga ne kamanga ejito oni mute chironi oni ani mute oni kiesa jingo ke biso kusayo on ana bioko kronite okay yeah nagasa jibaka tamba mbali niwe tupa for the first safari tupa nuseki pai tupa pai leke kamanga ya tienga ukone kamanga siningbara ko frani gaza na frani tuko minada ka teori patron bolewe kuchobo kwa pango kupeja hapo kusayonga gani kanisa ngogudo masire kale chigule gongo gudumye yekwane kanisa dunga ho ngogu nanja ga protestant ngogu ya kwa boyo goyo ataga sudani ni sahate so gule konanja hare gani kanisa ngogu ngaga protestant gani kanisa ngogu kuraba je kanisa dunduko agwaza na kwa ngoyo ata guyenga muslimi ye foran kurogani kanisa reki dunani bando chado ibangri azande chado ba abura ikajati orogo chado ba nanye kasambolo so keye kuchi kupanga gitu anamba kata hadurere anado upanga yawe kakaraganga ugani mbarago gogo ana tunaha batano uwe kuchi usaye so gumbarago nga hare why aburuna birani rogo Facebook na Christmas tunduko na reba Pascal tunduko sina fungarago uchina yeka saganya aboro wa borongo buyo imaraka na bingo prani zande ya na bunga kisunka ka pa kekia pazane ho yeni kisang bara ofiyo uwe pangawe ugania borongo buya na dukena ne ana zeki ga ikani zene ibara kusai na bodunduko grade momo wagana kumbata na pere chipopanga yawe ijibule bore chipokaye forani chipokeka ka joinerani bonduka gine kani barani nga barani idiwa di boro kunuka doane nani na pa vele padi chipagani bishop ngoko duhane nga kwa duhanya kuna kini mwenye kwa fumboli za turongani kanisa kwa tunga barai na rongani kanisa dole pasperis kini mwenye kwa fumboli fulani na ufukurani nga pasare kwa ngawe ile umwenjera kwa arabia anu yugo fuya ko yugo ana yugo kwa fuya kide fulani kimo kwa na pa na rogo pazana kiseki pai rogo arabi fo so jimbara gore ku nisako dona mbara go tishishi bukura hazande chidu ete ngare ngo ngani ku wengi dole kasato mbara go fo abo ngare ngo ngani nga rakara ni lizo gino nga aporo mbara go ibale pa frani anize kirie chikido afrani no ne pai odani rogo bare pai bodu anize kirie ko ala stamba fumbo rogo bare pai stamba ko odani rogo le pai mele pamia da kapefu kanya bodu ko nga wadu bakre ko bodu ngani wa jensa ja na ina ni tahere ani hale
na sana kanya boro ban kwenda ka wara ga fa boro do ko a boro ke ni du yo apani ka do bakar he ana do undo da boro boro do ti ko beni ni fa fufurani boro do na ime ni fa fufurani boro do na ai buri he beni go buri don he buri na mara ni fa fufurani boro do na wele bera beni ni ye forani batarani kidran wali do ani ni ko kwa bera ka fufurani ga moy do le ngani ka do pare ti do ga ga pale tu ko na paha do ni ko je berani anasana mbali hapo no kwetu ko anasana haza no kwetu ko hizo kino ko panga yawe history ngagani tinatuna roba apayo wongo tunga ko gidura ai buzani ko guli na do kanga guli history ngaga zande zikino no ko do ko ine mbali na shaha fuyo roba apayo wodi bare do anada kama ngare gani mbara bodo na gani mabang sedo ngayawe an kama ga haki do watrani kiji makuru mbali mbali zaki gene furani fo virani fo panga yawe iduni nyoro ke me ya pa lengo ko kan pe froni ni ulomba bakale tambo katikista mbatafu mindu fo kuraboro mu furach papa dunguna be mu asajingo ka introduce gamu cabinet wata the organizing committee bomiko ka brodu Australia United ka fundo makitabu yo do du kani bini na guli undole America roguli nga America weli oni asajingo ka nyeso rogu papa la ale batafani ndu fo kurabo ya bakar tamba he minatulahanga borona njara kuri marango guli ana sheni ribu panga gamara nga Katikista William do masir hale anike shaboro nga ko America yo guli na njara fo tungura mara nga Helena Paza ku Canada yo ko cheka do hale nga Sultan James Yangata au konga Geoffrey Bakwaro ya boringo biyana sheye yo ko ingare ko bango ko undo pati undarani na taban ko Australia yo wa wilayati duko yo wane na kinpa narani nga mama ama Apollo inanjara kulibu do Australia so ngaga Europe do yonga imani ni akotilele ya kengate almond borkina berani Europe yo ko gasile agent sa gakina anke ye kipa so for ani hare ani manji ali bo hare go kudutpa dungura mana go kanisa kisa no na dungura mana ga boro kisa na kujubayo aboroyo we konga honorable Katikista Simon duku yembio yo kuborodu berani burujuba nga konga James Kuri marona kudu yo kuboronga gani kodneta kupanga dingurongo namba wali dudumo nini zande yeta yambungali mogara goya ringisa paidu nga gambali na tumbo shilimolani na ngbatungalani kwali ngazi ko yugo hofu za jinonga ogwa boronga azande gambali aborodu ngayo kuba LTS azande live talk show mino zungo jironi azande aurukoto sende dunduko ani songo jiji baben apai ngeji dole gerenga me flag bofu gani na lukumbatayo bupaka dungbeli chipali frafran na dungula benandumwai ku Australia yo jini yakasa ko ni funga ha wone ye chiposho jini message one na ni fazand rego dule front bakari tamba ha goni disakana kora guba nilaka gasa tamba ya kinde
kafule bofale chigiza manene mina kafura chipale kwa Australia no wayashale kono ni mnangwasoro wayashale kono ni mnangwasoro mi adunga nalemba pa bale ka guni basa kamonya boga uru yo ka pepa borudunu kongo oni bamanate bomika apai dunuko nekina njikoro ya wamyasungane chibe ku community nga gazande gani bar kumbata kina ha upomya manyenga miya nyafu gani bar kumbata yo chingangba ize ki grupu chkweki adiga kwa bar kumbata ngo guyo dunuko duvuru Australia kurago yo gani batu mshipamanga nga jemsha kite kipande hefio spagupanga me miduno momu kidwaha miantape gupaye chikirwa rubangli aboro kipe fio nga paye wagare nada kama nga rogulingara nga yigito spagani para fumboli nga gazande minajigo tule kindi bomika kamibunga aguliko kama bago uyo nichilete minajigo tule kunji ngoigu biadumi miara kuchibeko nga gani bayra community nga gazande douane buruwesa na Australia kufuma mufale kianfale me ako gani na ngasoro mlengba kama bero kama bagouru yo chipagupa namanga kuigito chukule bole chando wale kambida kuchiji sana metajanga karaga paite gupanya bara kulienga miasa da kama baga agwo grupu kino dubarani ngoguduna zandero godunduko bro Australia miasa da kama baga kama ya harogo yo pura zande ya jodunduko mikini na uliro ngokotale yo begupanga odupani nga gambo chini ba yeki he kuboro ni teben mikini hapu balenga gupanga gambo likani mwengo go vrayote chidu changa chile chinyinga kani yekora ko paiwa gidwane rago hole miasa da kafura ka borodo Australia no najia ha niyo sejinga asada inirenga ama Apollo Western Australia keni gihe niyo sejinga la asada kiyombule kifunga geni gama he mina hopunga yuwana panga nganga gwana peka hana lero gili mara aburo kini birani do chini kamera mera chiduni ka fumo mufale chipagupanga mibia tabe begwa Cristiano douane chido tami pehe weye mene kono ngana ngbasoro minangere kindi kubegi mi abaru kumbata nga weni majaha ifumo mufale chinga kupaka mikaraga wadumi kwa Australian bakare tambwa he na kumbatayo azande kinawo ya teka pande centenary ukura borokini jero pambaro ya kinoho che manjini bapai ki manji ogwa borona wa wakai hu ikijenje usa ili wapaki manji aborokin tona beratio kemi eni wa mikindwandu oguro nazanga centenary koni zanga nga jidwe jito yole onindu ho abora dungna tioni wogule gumoduna kaza bayirani ka usala usa fa ani peche wo ani kandu foganu wuli bakumba guboroka dulejeleje mibi upanga Martin sungoyo kungare jeleje uli bakumba mufranga fazande kinye keshingo paji pale Samson Masia ngaga ni technician tigile gbole anaftamba efko ku ono moino ko kuna okupuka onoka Samson Masia wa Martin sungoyo nika fura mu asejingo kamanga program bombiko sana heki nona biara ningame jipale tinika duni jini gana jini jiwi maybe oneka limika pehe fa boro jini regbodu tinika dutini Bakar tamba he umboli roguru dwana na fu guri gunga jinga gi
ibangiri bitro bi awirani anya kasiyo kama hane atamanani pogo pango go pani kani duro ani kibata ka harogo fu gani aburu kibielize ginodunduko shicho duguru duana me gogo wen hane da kafura tipopo we ana no na bangbanga fugote guru apat pashi aburu jihan guru ngogu yaida ana da ka udarago no gupomboli mai frani ya mashaha ani magbata ka ha fu aburu dunduko anagbata ka hakindi oguyo te bingo ya momudu ana metebolewe na andika gbata ka hakindi gupaka mi pe faza ngame guwene pa bagura majo guwene pa mina da ka pe nga centenary pa obole mi ka pe te gupa mi da harti mina limo ku ngodu azande ni basasa oguyo da American oguloni kana mina telefone flo ninga ki telefone kana bolo kutubolo ki pe gupa mi ape fuji mi aboro mi ape fa aboro ni kumuyo ngame ndo gure bore shingaro shara saba kamutuna kadungula kana gizaza ngeji inambire merogore kindo kabaga haro gura goyamba hana foto madada tugumana na shaha ani ko roguli ngara dwani rogo ani dundu kote wilayati du lakini hodwani ni duka ndisani ana sungu uwa wulili gwa ani kiyame gupangba nga boru kurunga no gulima nga $10 gumoshikanga chiro kamaide kazudu he shika na kubero no gumaha naide gupanga mutura ni poli fumboli chiparo madamu mun amuna aboro na manga wale mulaka nga jibbe mun yinga nga ya furan mulaka bakre karte kiena muturani frani chidu muturana ni poli fumboli chiparo na titaro dundu gulengo gupa mi gbataka fa aboro gani nangba solongala uyeli hatane mi bingeli te bambiko gupanga mi adugba minamanga singe basi bomu wayo mi adugba yo la hadi ko bobare yoro mini yogo pamun ngbo so shido oni zingi shiritin kana me gubangu apadu yana menga agwa zane ne birani anaida powe gumonandu moso chiro kama ga ticket awale kifuli mono ninga ogura nandu no ani moina wa ha nandu ni momamba kada chiro pakando tipo gupanga gubamu ko sungorogo gumanunga ya mutei bero tipo gubibi panga gazane bibi heni kangba keneli mazane ni kandu kumbata ngo oguro ni andunga ya oguro do America ana bezat rogogo wahed kamsini wilayat tuna Portland kadati Boston kadati New Hampshire Connecticut Michigan Chicago South Dakota North Dakota na yocha dunga majority Kaibo Texas hambila gani wuli bakumba nga gukona na sasana ni yoduko ni yo mineki telefonu ki fura karaburu kutwa boro ki fura ku udengo guli nanjara kuli budu yo ili adoka na linga ubeto gwa anabi biena dufala nkenisa ana mafuro neni ili kiyame unuka zingi saha pokupanga ga dungana manale ngodo gwa budu yo mitimi na gukidonga me aboroka na hane ini kata beyata aboroka na hane imai dakandu para kosaya kan kukura kwa karapa bienyo gupa du koyo berani awalenga me ani zangbarani guwen momu duare mene no gupa berenga gani aboro wo duyo no ne biye ja paitale honno tani kidongo ngame ya janga ete wo gidu har mene mine ka beranga ogwaza ndike bihe banyi yo nika nje kishishogu yo ana afura fuyo rogo gili mana bombiko gunya ni je hem ya bubingo ji pari ba mene pani manjana mene shido gulenga wene momu furani ana megbe tipa gupanga ga azande television talk show i yana me ka hosrani tipa ani fura fabro minaru hane bole wenga Martin Sungo yo ka yapro ne azanda America kinaborongoni mimai nonga onafunda fo tipogoni pombo nga guru ana zeshi gani bakwara pomboli na wa ugani azande duyo
ine question nani credit anu ga fo gwa bono zeki kanisa ta credit nandu fo gwa boro jigu kanisa le gben gani ba kuma nga Richard no gu paranga ya mba ko nga gadiare okaya makaya mbali ya mai no yiki mbali mba ko nga gadia minaji apako ko mina franga na ko dede makeni mina para mbali tipako na gu ko nga giko nanjera kuli gani uri ba chapa ko nga joker wakanana rogu swinga gambali mirogo nga joker mina we gara gawe kanisa yo wadu mina manga pana baha mina bibia bi kanisa yo batungu spaka kanane iyo gulu bapa mbiko gambali sunya danga urukote shugumu namanga siri pambi shimono shudungo pame adaka pe ugani azande do America hane mi belewene afro nume kinaborongania upombodu ngo uduka erere ani rukugiha mboli mbe fro mbataye kize kigoni ekoko ono kize kingbaha kikijugupani kadu fugani dagudenga alawia ogwaboro duno gukura uri abangiri abayemba abeyo ngazel gani dogudeka na dungura mana hodu apaini lika nano koni kidye fuli ya jaja fa alawia chipashi duni uri kasidunga ni mbombo heya nga jaki kabashi shika na beli kamu anika mani ama anika adiri aditi pokupanga gwaboro tutunu oni dungura kidye kurana ogwagumana ne do Texas yo ndani katikista kana nga John Dennis go panika do oni furanga nako na gani bakumba kana nga bagura mi ni ngonga gani general secretary ngako ko wakanane ko urukochiko chipokupanga gazandete wala kuini abona wala kuini muslim wala kuini giore go dugu panga gazande kuna rurogoyo wodusha dani do gani bakumba kana Michigan nga Moses Dangba wo duko konga kanisa Lutrania lakini wala mweni konga Lutheran wala mweni konga gare alhimu konga zande gani azande kanane miya chiki dengali moya oguyo du New York yo I majeji pare banga fugo amanga pate hono fugo ni guru he aboraja hatipaka manga siyenani minakarga tamba he fuga ni uliba kuma ngogo kodo na gwa barani nga masia tamba he foro na tamba he fo gwa bono mbok jigiri bure mi jaboro dun ko gume chimo Yesu Kristo nga gani bia amen kina chidu ye pagudwana apai dunduka wale sinada chidu kina logo pazante ya abolana embata no me amen amina tinidu Martin sunga tinidu tia wale ngawa kina chidu ayuwa ngogu paina manga bakari tamba ntipoguwe na paimuna peke he Michael Abel Manjuwai anajaro kugume Samson Masia mufsena fa borombata fo anindu fo kuraboro ayuwa kuguna ya bekole bakari tambwa he aneye kuchi jigiso gani sakapai gani wuli bakumbanga James Abia jinugudu maida ka pefaza mu unmuted chiro bakare tamba he berewe kajaburu no bedun ko gume guyo ne brani kuzajiyo no guyo ne brani duma hane na ganya buru no bedun ko anake nang bara gana me chipopa ka do hane na kanya kasaha na kasamboho fu ganya buru dunko rizajino ga azande ga wani mai non jihan batano chingbangba ani tilia ji manga painga jidune kamangale rengo dunga dunguranye ya majo kupanga ji potsende dole ama ku kinaro goyo hane duguri mbali kidani gumune kada hane kin gwari kaga mumaja gumaku do potsende dole Fanya sawa agwa pumbona bodun kan kamaga ha
Murengbara a kata kabiko gwara gongo ye kintena ulimboli rogoya kamutuna mumbero guringo bamba tapai mina daka pe hefrani mikinye kuchiwe ngame wa almeno jimanga panga jiduna ikamangare awurina kani baranga hanga gupare ga buru masiri duya gani duna barandunduko Spachi kuruwenengai Spachi ngbawenengai Spaganye episcopo ye nogu bavuga he kunke nako nogu bakare katkista ngogu ko natu no para fumbeli la hana Spago babole ye na spago manga pango gunika manga na bodunduko tinaida gundongo gudu barani na barandunduko bakare hante kino guri tonye ngogu dubero mi ama paraka agwa wargare rogo area agbuna bohadunduko anyamaki the Hafas and the community in Kenya, Akimaki the Hafas and the community in Uganda, Akimaki the Hafas and the community in the USA, Akimaki the Hafas and the community in Australia, Akimaki the Hafas and the community in Canada, Akimaki the Hafas worldwide, Akimaki the Hafas and the political forum, Akimaki the Hafas as the live talk show. Gani as the community in Europe. Gani program which we do Anabia Hana. As the community in Juba, Guaringarana Bodunko, Wagani Narokumbatene in Tahe. Anya Madungura, no Boydunko, Krogo Bombusa, Gaganya leaders. No Boydunko Riza, you know, spoke Pangame. Ka sakarugo yo fuyo miko kuchekwa ale bongo gwanya aso no rukutu hobia biodo na jina he fa burko spoku pa yaida bia spoku pangago bianye pehe spachi manji aboronka manga hanyi ipo chodo goli sore kan vuraka amana kin taweri andu akanya andu nkina kin hodo paini ona pefu gonya ba kumba yo do hinyi wai ka pehe fuga ya boro nga avuryo spoke panga inye ngare ngodo mika wa man ka korachin megeri baga midanyo boroho nika duna gbebere bena ko chilita wala wi an ka korachin megeri baga boroho nika duna gbebere bena te gani wori bakmba ko Canada kino banch sapare fachido ngogo nizamu anya mamanga hadunduko ata anchi mamanga chimazaka na kida grupu gani no sunguri kitinga ga bur diaspora na bedunko gani katiki sana da kai mbori mani ngalo shati mateo rina uri akpakara pakari dukina hana Europe yo na president Europe kari dukina hana anya munga bur na gupatara anya manga go kani mangihe lakini anchindi rogo uri pakara pai ngaga tayabe mwanch pogpanga ganya ba kumongo go yudu biatare iye sido anasana hengame ani sedika funga home ka koda berani kama kaseyo iye pogpanga gupumbore siduni bawe na he wogo gani uri bakamba no ape hanga gani kachikista kwa America yo guborona da ka jama kwa munenbe ka kiso bonjora mo chamo barana gare munakata tiketi fuginyera munamanga wala dado namanga paenga go ma dunna idango droye papai ma beranga spokura kamanga kura calculation te pa chidongo go panga go bon ani a panika do berani wojidore gani program go ina sahara gani bakre festo ngaga tinga pagwa ganango go anya para pumbari rogo gani fogo tinika do yam sabata shar saba 2026 biko kura aboron na sana hengame ye nongo gupare tinika mungati ginere bote bugana do rere nga 2026 bashara saba yam sabata shara saa 1:30 ngo Friday do rabisha sunje we program nika do barani nga ragonzengo ngara dawa anka do na bakare sungo barani nga azanda anka do na bakare sungo barani nga azanda
Fwa magani gani para humbari chiyeshi rago bisha sunje rago dawa anchin duko sungo rogo bango gumbari nkasha handu ko sungo rogo na barandu nuko ka riganya ka dogbare ka wochindorani begumbara gongo gudwani rogo yo kino gubanyi so urore wiso azande no boyedun kongo guyoni kaye no guyodu masere hana an kadu na bakere meeting berani chipa rakanga gani ngaga zande ngaga Cristiano ngaga zande na barandun ko rogo gwari ngarongo gudwani rogo yo neke biginya pakara panga gudu na mbusarani rogo raka yo ngaga kenisa na wai jini bere kan manje chipa panga kenisa remba ngaga zande rogo gwari ngarodun ko gudwani rogo yo na kajama ko be episcopo wani kagbatika progo ganyari ngara nambaka da pashino rani dagbatirani wani araka rogo gwari ngara dwani rogo idu raji machenga rago Dominico nikanja gu para fumbari ndu nga holmat na raga ajimo dunduko ono kine ganye episcopo nika mangaha logo ina mangafa burdun ko ya malahade roga arabi gara ngogo program ngogo dotarani ana yakasagu pobare fa bonga gumo duna gumo morogoro nga manaida kaye sinada mufuri mono frani bedere wala spok panga anchuru che kama ga special invitation na foro spok panga monimbe kanan ko bagasu nje yene limono tini spok bare gongo gumaida kaja ga ijaza kuchini fati do anasana ikini gogo borodu na momu benyi na ida kaye nyerenbe kaye ani ba korodu do ranga jito mina korodu le pare mashala chatunga ga boriya na boy ka zona kino fundu kuyote ani ka para kachiranya para karoga poro baden guyo kadwa na uri papatari fatino ani rembe bi shaga bi fuyo ni ba mena kide ya jurhanga izbo wala ashara yom according to go inanga go ramengo go mun kama ga ticket kuchini pa hongo go ni kadni pakara ka boroba ke bangringa me sungo weri me raweri mi kan ka zo fundu ko yana wa gure pakara paro gaita garanga wuri go mina da paka mahati toran toni ani gihe bakara tamba azande chingida pai ne yenga LTSC udurogo YouTube monano ku YouTube yoki kengupanga azande live talk show chike kuru foro anozungo jironi on subscribe on nonali atali hon dulimbisa pai ni wegire notification kimaye ga Facebook waate onando azande live talk show onombata fumuli mikorogo ya asasana ikina ndrogo pa yeso nono ni nani tinedo ndukalaga papa ha ogwaboro jigere gbono birani ale merogo YouTube bakal tamba enfroni ga ogyodurogo Facebook tamba enfroni ono gbangali watado telefina mina manga broadcast na ni krogo Facebook we bishe bisorogo ya oni surgical dushora ni krogo YouTube ani yonga live bakale tamba he ani ye kuchijigi sogani saka payale me menikafu yenga de momu froni tipa gupaiko concluding remarks ropazana nikanya gupai ko ni pehe ni jigishi boro munga moni yame munga ga interpreter mo seeking of run concluding remarks aneka ya kanya sapani uli guru he kyo au digido ho ni uli guru he gambali kumba na dungwa tatamana beko chiwona jana menongo waliana katona hanite anaka tona ha bangire ladies first fani ji ga paing bagan na rukumbata yonga ama Apollo
ani kiji hengba kumbanga Martin Sungoyo fani ani kiji hengba gani uliba kumbanga James Adbia gani Baro Kumbatayo chairman organizing committee gani katikista kijigish concluding remarks fulani anikini kalagatirani balebe fo gani Naro Kumbatayo lijigishe fulani na parafumboli anikatona ha wogu minute hena gani Naro Kumbatayo. Sorry, mina jongoro ni wenenga ite china gina tuwa kana dunga onya mina katuna wa mini yame concluding remarks go yangada pai ko ni peni uli guruhe mudule ono tifo aboro fro dunduko anike yogo foro ni oni kishe frani na parafumboli tambwa he ya bakari tamba he mina gasa kana tamba he kindi chipogo afugo dunduko anika fu ni gestamba afuga ni uli aba kumodun na furoni aha goni regbo anafutamba na chipaha goni fuhari mfurani na ubaburdun kudwane gupaka mi peti pegi pala ni bambataha nga ani dunduko nga zandelize chingba ani dungura berani chipapa wa gele durogo chipapa rafumboli ogu banga igito wamini pembata ngogu ba uli mboli ya mwe kidarogo ya kino gumo mboli ya manga iyo uli paforo lizo ya muzanga katambero enyame jana ibero katambero te mosa jikataka na kandala fugoro gupaka songoje mosa jikakpara fumboli chikoji gidongora chisani kama nga kuigito yole mina furafa abro Australia kili kamiye mwali wilaya ni basa sante mikanu kambu kukoyesa abro Australia no barani du nga zande na abakularani obirani atitarani ganya murokoro agwabro ane iniyo ana afro na yo ikini undarani roga pae kinobukani nyanga wadwani na barani bro Australia mbolia manga ye ulipa frani te ani zanga kata berani kachidunga mandunga te mufunga kana gwa do bero ba wetuna chitani gu ini mohanga me kamfuhe chenanga kamanga pai kawuli gana dunga bero ya $5 mi ajoro ja bero kawuli gana dunga bero ya $1 mi ajoro ja kino kukamunyame wemiro ni penga mboli ya manga yo pa forote muka mujibero mukumwehenga mitino mboli angira ngakutira boya pa ya milukata ngabulispo kupale ya ono mimweno ngomboli na manga pa frani na barani du gubakale adura boya ngamunandu ko piyuru ko mweno ngama gbali libaya kuzingira jingsarameya that mean mboli manga pa ifora abra Australia na barani do gamboli paido ana sono saha rogo paranio nga zande mboli afuma ku frani rogo yo nga oda zande ni duwa kan du kape pomboli rogo fugonio chara mabupanga mi mana kayamba boroni basa sante minengana bakamanga ono rogoni bipayo fudoroni ngate kemizingo borojote ono roga bipayo no gupomboli omenye foro mosajikata bero spogu sungo duko egito yole singo gupaka mipefroni kemindunga na dungo apaite mipegele froni na rogani biayo nga Yesu Kristo ani undo gipale umka ni dunduko naraka kana kango gu ngagomboli
Chingo kupaga mpe mifutamba froni du kajogo ni lebo ngo gurundu Australia ne kajengi lo kuzena panganga yegi wulina mina ne la wo kabulele ne gimi aboro dundu ko guyo fura no guyo ne birani bakale tamba he froni nyanungana dungwa paite mino sungane kajigo tule ko yedu gibosungu likichini raga ndiko vruwe sana Australia pakakala kanga paya miasa da kayamba haike ne gilpeke mimengi mikindi na hopunga ngana panika manga ona yamba anadunga baranya adungura tambwa he bakale tambwa he ganu wuli bakumba Martin Sungwe udara godwana me na ngoguru dwana me bakale tamba he mine here ina yamba harago pa English nga concluding argument summary nga gopa ani furahanti paha kamanga hani guruguru henga mine yene kaputamba ya fogo abrona na baliji pare wagoma na duka ero ge credit kubaha mboli zudroni rogo wen mjapa gadia au na tameno no gwanya zanduyo dunduko tamba froni mine yene ka kida fugare fuzegi no dunduko nga azande nga ani dungana berani tipaka undogo panamangale ogwaburudu zande yaka wandi dubero mufurafu mundukurondo ko Sofia anajara jabero anikibojira mikidi yehere ka guboronara ka American gi fugore no fa for America minaka tunaha aboro Minnesota goni undo tipogoni udara ngaga zande aboro Texas anai da undo beroni tipogu udara ngaga zande aboro Michigan anai da undo beroni tipogu udara go nekadu kaire aboro Chicago mineye yeforo ni roshara kamsa miagwani ngaya zanga undo beroni te otalio gwa henga ga udarago onki yunga ga Cairo anika birone on the 8 aboro Chicago anade undo birone aboro South Dakota bombonga gaza nama ga Cairo anade undo birone aboro North Dakota nimo inononi nimo ogroduyo anade undo birone tipogu bombonga ga Cairo aboro Boston goni undo mimoino nga ogronduyo one ye Cairo yo o sina kwenga rona kwenga anaida goni undo onle bonando tipo kwa buru Cairo yo itna kamba karatio aboro New Hampshire doka na patile hana mimoino nga oni majogo panga gupombonga ga Cairo anaida goni undo amba hepron a city never sleep New York goni undo anaida ha pogu pombana ka do Cairo oni tebroni abolo Arizona Gospel o Edward o Bajaboro ni moyno nga onadio Edward Monanja General Secretary ngaga community mumoyna yin part pa Cairo washayengi goni undo anaida ha abolo Connecticut dawuli ne mbagali monote ma dokana Cairo na era Cairo nanjam undo duti pagani para mboli anaida ha Philadelphia Philly Alice Manguriko nogu baja porduyo anaida undo tipagani udarago ku Cairo minafra favor Indiana azande kanayo doctor anaida undo beroni udarago nikadu Cairo yo nogu baja wilayati du azande rogondi basasa me mbangali moya ogorone ye Cairo yo oni digi mesekeri para ka fu akoroni yipadu pe pani hana oni digi para ga fu go uri noni ajanga haya
bakar tamba he ni wuri guru he an yayi munye ni guru he tipa wa ane yan me kwane mina bena gu pangma ngad shi magbata ka fa burunduko o gwazande du ringi dunduko munyi pana ka ndule lima do dikatumba lima zande bibi he ni kangba kifungara go fo da fa zande wirani na tatitalani yani biye yanga gwa barani na do gwa titaran na mangi go poye mangi sidulere sidu mina karaga tamba he minga na ngodure pusha nga azande dunduko imaida inika tabe yata mimburo ni ko bebaira kunye kashironi kizo higoni koko on kita beroni gani udara go kidu ni babene bibiye hingba tamba he fumboli bien tipo gore boyen fu fare mi jiro ni ko gume bolewe kirimo Yesu Kristo gani bien kina asid kina why Barok Bosunguli Kiti Organizing Committee Mbalia Manungu Swaro na Gamuli Igbo onikinisha gukumba na mweno gusunja chaida kumanje vuru America kina wakwa kuna tuna yembali ma state mini bashinga kwa yembali mojimite jena ebele te walidu munika bukwani ani asaji kahi bupamera ka peni guru hemba tafu abia yenga gupai du ni manyi he watadu gulimo du kuliro tina peka dara peka da pia pai norungo dungo wa borongo norungo munke bupanga gera ka kina rogorungo kemia pape ki pefu gu boronga taban ninga taban me ni gu kosa limo kanja taban kumbasa na gbali kini yeno gu de mi anduro kura bakatungu sapambali Rego gama ikitada kukini jiwuliko gana kadu weken ya libwa kini yena wakeni ya uye kafuji gudele fumbali mikini ya manjewa mafugu detini fumbali ya umero mabata beko begbili sai kunbere diare me kunika gbili sai kinane mikini ya limo yugudele ngada kukini ya limo konga bergela mikini ya che kwa nwaka fuli maugule ya me ubambiko Waya batika ko kini binga kumbodu kudu nika bergeli ogwabo nika ye ngai ne de ka tolo ora ka yena ye ke pa kutiro timi apeza ngame ka ngbongo tunu ni rongo guboro ni na abada taburu wachi kina chugule gboboro ipi ngbongo tunu ni ka beranga kina ipi aboro ngbachiro gupanga ga bika kini manifor momudu le muyugu hefu mbotununga gupanandu sa gambali pai ngba chiro wakavena pango gu dumombotununyo tona pekedaro wogumieda tina pekedada woli bakumba James abia gare board tambwa bakar tamba hai chpaka fere bo fere bole ya guri anga da hango go kamiye kama ha chetuganya aboro special ogo aboro ne kire kihana rogo pakara pai kini kweli fumbali rogo kanyi sare kini luka sana pai ra chpaka pangame kun defio bataki zagene fio ikekuru kuzegio maybe obiyo nothing da pogo kenyi sare ka afu sene kono aregba festa njenge yote ono gundu ma borogen na do imikini wadeyo dungo guyo bangri amago sipo panga katingi da gupanga go kenyi sare sei chama undoro go para humbeli amaja ha go garecha warenga go bangri sa go ka dungo go mo banjira amago regbo do le motingi je he no go kenyi sare do ngatana no go selim ngogu jana ngogu hara gona zeki jana foro chpog pangame mundo ane kumbatayo tudo mokara gatiro ke jondu go kenyisare ke kafu ga bakare tamba go para humbari nga tamba he
biko ba wena pa ingo guna manje foro buruma sere hana dungwa boro kino ho na ebingo gumo monga ga kura kusaya kango ga ida chodo dumi dagbayo na ye kina hana da ko arme na mi na para mbari a sipa pare wa dumi hana ngambari na bandare a kinzi kina hana biko gunda be gwara ka ngo gudu ku prani yo imanjigare mbari kinshanga hana do min ko sungoni kuna bandare kinzi da ho kara gongbani an karaga tsiran ko boroyo garengo go kame pehe na mi na da ka saka wuri paitoni fu ogwa borongo go na da ka ye ono be fu ganya boro ko East Africa yo chipake ye kono anga mamudo ho berani nga an kama nga visa manga fa boro chipa yete ye kono chambo ngate kadunga mo Uganda yo mo Kenya wala any inaga roga Africa mo lembe ka connect no go embassy yo naga Egypt mundu ko yo kinda sana he chipoko pangao wa wai ka bi visa chipaka ye kono watadu munafuri mora ki mai ga invitation for no rimoro mo kinji hekin na ni ko nga invitation to le ye for Cairo o kanisa ga whole family mai da kan chipa chidungo go reason e ka fu visa for chipa chidungo go pamina da ke ka pehe na kini fu bakari tamba he fu LCS na amanji sunje LCS ona manga sunje kaka wai chakos na ni chipa je sunje na chimo dunguranya ne no bahata pengem bari fu bakar maku furoni on madu nyogwa boro ge gambari aboro bari fu tondo furoni ki fu maku furon ki bondoroni na wironi na gonya amora koro na boye dunduko spaji mo modere garenga miye kroji akoro mala dole we hedu dole imiki ni biata ha dodo akandu wati do bakar tamba he na ngara go beroni na goni wai kasa boro chipu panga ihinyo go pango gututi tamba he bakar tamba gubamba taye moye chadu chipapa gure gbore ma na bia aniji beli koyo garu tengajira nilimo Yesu Kristo bakar tamba he anada chaole pagani bosumulikichi chairman organizing committee paka ko concluding remarks gani katikista okunikanye nsani mikini keye furoni na narokumbatayo lidigishe fran na kpalape gani katikista goni legbo bakare tamba he paka fugire bole fare yanga da milana ka pe wi patoni pa fundo nilango gani abodu sayo na boye tunduko ai mo undalani rogo pakar pa yo ku masile no ni bakar hejbe na ka sagi bakar tamba fuyo rogo ku apai no dunai biana nyere ga gwa boru na waka gwa boru no pi na wari bonadu ku sayo hoana de kamunga gani mboni laga Christmas ga Pasca gani kanisa ko Portland Mayo aborana contribute frani gani ba members to yo so glengo go babele pai go ko bangira ne agonga chini fuyo ya tidwana pa ha tinga ya le lego pa go pa lego pa le pai na lego ko pai wo pai ga jane ka mga hare ngogo nikaza kajen front mbatayo ngogo nikasara mbatayo ga azandi tunduko na barani ngaya we agwa borole ina manga pa manga nibele kinawai boyo amanga apai ngogo tamburo yombe diasis so kunya kale anaduko yuko kupanga yawe wuri konga ani wo kurani na ku wambeka ani mini masidale no ba du ya mra ko ba du zeke so kun kai ne kabirani an mun jibe pai kabi panga yawe abu ko le sai kai for an kwane ka dunga blessing frani na frani to ko ngo ko kami kami pe fio uwe banga mereka segi bakal tambah pe for LTS ko payo ko contribution ko one of the contribution
ngogonga historical contribution fulani pagani event bakar tamba he froni tamba he ben na mikili gasige bakar tamba he fu oba lingara tundo na Australia, USA, Canada, Europe na East Africa na South Sudan. So bakar tamba he ha fu yedu ko na boyo imay no panga ya we pare mata chaboro na bu mendere ngonga ha na yampuna na nite inka unrani unronani. Making it very special tamba for mama ama contribute ni bakare wa undo kaya kuraporo mungkin kamu bisina kama pai kamu namanga ha tigre bodurada kira baksa pare fu Martin aku bunga bisina ka kusenje aku nara awal ka pau me bot ka mo kura ka pai lekin fuji bakar tamba ha fu honorable Simon mungkin bakar pai dia kana ni tu ko chipatunga chena ni ha ku yende yo ku nika pasi kan information of ganya bo ko yo ne ngai me no ne ngai na mi kan ga ba tamba fu jem sa ya lengo ku sunge ba ku jem sa ya manga ha pagani mbo chipati na ya chini bakar he waranga te yani mo ina hanga ai boro go do hare na ko na furo no ni anga ni na furo no ni te so ile do go ba ngo ku ya da ka be furo ni nere ko sakla gi bakare tamba he na mi do paga pe ai bor do boro ni yo na ai bor ngo yo no ka bi on te fu yo o me mari ke ki sha pa do ko i mo na ni do pa mari i mo yi kan pa na ke ro pa mari pa ani mangi he cikin do na ke na go yem se ngo mari ni shi na ke no yem se ngo mari na cikin zombosh yem se ngo mari do rani yo kumbatai bakare tamba Kambaliye nazalada Pere sang bangba Kambaliye pere sang bangba ni kan bangba bomi ko zalada kino go pumbole ni kandu zazalaji mbata fu naro kumbatayo jigishe frana kwa fumbali mibigu panga gambali moyombunga Martin Sungwe nadaka peuli pai. Minaka habu pa begane sekretari kakuije uli podu banyirani gotin James Ajbia kakuije pale mikipe. Okay, welcome. Gukurapa banyirani gotin ngame committee we ubakari committee du kaira yo no ukura committee ana ya mungihe tipa shingale kulirane temporary du na irahanga mama Lucia Timatio poho nagu secretariat ya duku sayo ani dundu kana manga sunye tibe uli gunga gaga ani uli bakumanga James Ajbia naga ko chairperson nga gadia so wodu ya form ha wa kumanga borkaira re na manga sunye wakana agwa kumona maraka kidunga kana senator ye munyi pa na ga high level fa shidu gure sa ana da kafuta ma shi nufure because skadunga me ana atin dangari mani rogo to ko shote shidu mina da ka tin da ha Okay bakala tambwa he minada ka jida paiki no miaida ka jida ha fani an hiji sangba baira gida he neye rogo amokeji kapita boru jene pai biata bawe na biswe amokeji kapita boru jene pai biata bawe na biswe fogwa borona wulika pazande kinji Acts of Apostles chapter 20 verse 35 Bible nanya nyana manga japare duluko koyego gupana ni froninga ani duwa kani undo mumunga borombiko manga ni singenye kin wagare ani kini tingidi gupai bia yeso agumba hatigako kiya makubye fuguboro nakama he kisusi guboro ya fuhefuni makubye fuguboro nagama he kisusi guboro ya fuhefuni
nalo kumbatayo. On ma mute chiron wala. Bakari tamba ha. Miara kabe uri biabe ona wani mafroketere anda numbatayo. Bakari tamba fa burudu wana yaka pegani parafubari nyanga daha ka kurargo bili mana kusayo. Ako gimi aburudu kono boyo gana Cristiano alitungo jiro ni bien kana rogani bia Yesu Kristo yo onu ndo gipana mga kairo yore. So mianwana banga fugote anika jaga ni uruguru parafumbeli aniki gestamba he kwa burudu ko jirani no guya jigele bo na kwa burudu ka jigili manane aniki sigani tamba he froni tamba nchpa wena pai wagara Chilimo ba no uri na jaja toro kina shidu ani dwalirane kimisana bayera ko gani mbeli kumuturu yo apai dunduko ni bambata na kasa kina tamba hen foro ka shoguru dwale me ubudule ma shaha ana inungo ko ya ona chadu borone ni bisha ngoguru dwale me ana dungura tirani kwa dene je uri memele apeka upai nandu spaga sungelize gina da koroguru gura gonga igito wiro amoye ki darogoya buba anaigo kukoforo in godran foro kin sananga agwa pai dunduko ana peke ha ane ko ganimboli mfunga makwa fufuli he kisanga hasa chiduni manyi pai ganimboli anipeli foro ko ulize kino no boyo dunduko agwa kanisa dulingi na ba Janch pagani keniso ngaga Sudani na pagani ngalanga Sudani duna pakara paro goya buba rogani apara fumboli yo anika ma hakidi kina kubera buba anstanano pagani gani bishopu agatamburo embia de asisko idiwedi boro na gwa pa dunu ko kwache kanani paparani nga awuli tombro embia de asis no kukura de asis oruduli zegina kura para fumboli do ganya papa ganya burudu ana mwenye kubero bia anhiye pe kama ya borona mwenye gili marale na balehe wadu yo dunduko bubana jagere bo sigire bo reka dunani gomina fuyo kubero ya gwa pai dunduko ya baraji ko bera ka mumungi hefuyo buba munye kweshiyo wadungwa boro ya frone elizegino buba mfuga mako fuyo na wadwene ne odunduko ngogura ni dungona sirani kwene roko gani aporoni basasa buba mudonani mukijiga mama leke kadonani ona bia oguyo dukuru na bataka wale yana asunge muzaje ne fuyo agwa burudunduko ana sana yo tipo undo ana ino rogo zurufu duna yote buba mumwe ino ho oguyo kajingo kajana do beya wa muzaje ne fuyo igo ujane fuyo ke bia rogo katabe oguyo kachidukina beyo ono kumanga panga gasirano nakana ngoduyo etenge beya buba mukajiga ya mama leke izipagoyo ikizabeyo chogwa uli amusoro ngo kidwani kitungura ha kanyoso kupana nduchipagani para fumboli ku Cairo ko gani mboli nifo agwa pai dunu ko kudorani kama nga Cairo yo nifo ya kudora agwa boroni keye agwa haini keye nani ngo yomboka jeni kinabe uba gama kudukina liye uba misana no chipogulia ba kumbongo guyo du Cairo yo aranga yurube bera paya nipinya mugupanga gipale unajana ja fulani ani kimwenye chikintu pesili mo kwe dumoni ani sana no chipopo yo munye kashiyo mbagwa jene ya tarobo agwa paya gbata gwa gili amala ya tanani ko buba munye kashiyo buba nyandunga la dungwa paite upemye ni uli guwenga gumya penga ya buba mujabale kimwe hako dumoni kimwenye hapurani oguya ni kaje gifugole oguya ne piranya awale uba mimbuyo kena kubero ako gani mbeli na ikini mwegene na pashindoro kini anga mamanga hamanga fulani bangira banga chikimya naro kumbata ete uli mario lizegina jaja bakunda yezo akazumati ga guyo asungujimisa
mimwenya kubero do abuna anani mimwenya kubero do kuba yekinde kulio teli mukindu kwa idumoni mirakumba kile wambiko Kristo ngabairarani. Amen. Ashid. Timobano ulina jaja toro kina ashid. Bakare tambwa wo koni dubare na limbi sapai na da azan da jiha yili gunga LTS tire ga azan da ligbudu oni pehe frani an chale bodunuko unkadwa duna momu watadu ka pumbonyeshi on kiti ka for report files and white manji ogwa file LTS nizekizeki front azande ogronne birani Congo ya Central Africa South Sudan no gwarago na gbanda karago bali dunoni bakale tambwa onno naro kumbataya Gani ulibia ngawe wana gorka ani bataka kanduna gambali pae kumbatayo ani zugo anduna bali pae kumbatayo aburodo ani duna gambali pae kumbatayo ani zugo duna gambali pae kumbatayo ani bataka duna gambali pae kumbatayo bakale tambwa Lewa kunonda ranya armani songo du gambeli aboro tambwa na hanika bitrani ni belevera gonzengu chipokura gani saka pai na ro gani kalembia tamba bakale tambwa hanika bitrani ni belewe agonzengo bye bye bye.